ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбору мустақиман аз студияи марказии телевизиони Тоҷикистон маъзуратон мегардонем. Дар студия бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид. 3 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар маросими эҳтиром ва видо бо собиқ раҳбари олии ҷумҳурии исломии Эрон Оятулло Саид Алии Хоманай ба шаҳри Теҳрон ворид шуданд. 3 июл президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади иштирок дар маросими эҳтиром ва видо бо собиқ раҳбари олии ҷумҳурии исломии Эрон Оятулло Саид Алии Хоманаӣ ба шаҳри Теҳрон ворид шуданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Теҳрон меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро намояндагони воломақоми расмии ҷумҳурии исломии Эрон استقبال گرفتند. سیوم ایول در شهر تهران پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با پرزیدنت جمهوری اسلامی ایران مسعود پزشکیان ملاقات نمودند. در آغاز صحبت رهبر دولت ما محترم امامعلی رحمان بار دیگر به رهبریت و مردم دوست ایران در رابطه با شهادت سابق رهبر عالی کشور آیت الله سید علی خامنه‌ای اظهار تسلیت کردند. ضمن صحبت از روند رشد همکاری گوناگون جنبه تاجیکستان و ایران اظهار قناعتمندی کرده شد. فعالیت با ثمر کمیسیون مشترک بین حکومتی همچون وسیله مهمی رابطه‌های اقتصادی و تجاری تاکید گردید. گفته شد که حجم تبادل مال و کالا میان دو کشور در 5 سال اخیر 8 برابر افزوده در سال 2025 قریب به 500 میلیون دلار نزدیک شد. ضمناً اظهار باوری کرده شد که برای رساندن این نشانداد به 1 میلیارد دلار در آینده نزدیک تمام امکانات‌های ضروری موجودند. تطبیق لایحه‌های مشترک در ساحه‌های صنعت، انرژتیک، معدن، کشاورزی، راهسازی، حمل و نقل، سیاحی و تندرستی مهم شمرده شد. ضمن بررسی مسائل امنیتی اظهار امید کرده شد که روند صلح و سازش و افضلیت دادن بر راه‌های سیاسی و دیپلماتی حل نزاع‌ها در منطقه استوار خواهد ماند. در فراورد ملاقات بار دیگر علاقمندی هر دو جانب به توسعه بیش از پیش رابطه‌های گوناگون جنبه میان دو کشور دوست و برادر تاکید گردید. 3 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر تهران در مراسم احترام و وداع با سابق رهبر عالی ایران آیت الله سید علی خامنه‌ای اشتراک نمودند. در این مراسم سرور دولت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به رهبریت و مردم دوست و برادر ایران و نزدیکان و پیوندان مرحوم همدردی عمیق اظهار نمودند. ادامه برنامه اطلاعاتی اخبار. در شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان کارهای سازندگی با صورت بلند ادامه دارند. با مقصد تجلیل سزاوار از 35 سالگی استقلال دولتی در 5 سال اخیر ساختمان 1362 انشاءات در حدود ولایت به نقشه گرفته شده به حالت حاضره 1472 انشاءات به استفاده داده شدند که 20% زیادتر از نقشه پیشبینی شده اجرا گردیده است. گزارش ماهره طاهر. با شرافت صاحب استقلالی مملکت امروز در شهر و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان ساختمان انشاءات مهم اجتماعی و اقتصادی وسعت تازه کسب کرده است. با استقبال 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ولایت بنیاد و از نوسازی بیش از 300 انشاءات تعینات گوناگون ادامه دارند. از جمله 3 پارک صنعتی و تکنولوژی، 52 مؤسسه تا مکتبی، مؤسسه‌های تعلیمی،
тандурустӣ, фарҳангӣ ва дигари иншооти хизматрасонӣ сохта мешаванд. мутобиқи иттилои шуъбаи сохтмон ва меъмории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон дар доираи нақша чорабиниҳо ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ таи 5 соли охир сохтмони 1362 иншоот ба нақша гирифта шуда, то ба имрӯз 1472 иншоот мавриди истифода қарор дода шудааст, ки аз нақша беш аз 20% зиёд мебошад. дар остонаи таҷлил аз ин ҷашни бузурги миллӣ дар ҳудуди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ба истифода додани зиёда аз 300 иншоот ба нақша гирифта шуда, корҳои сохтмонӣ дар иншоотҳои мазкур бо маром идома дорад. айни замон корҳои сохтмонӣ дар даҳо иншооти дигар низ бо маром идома доранд. бо фаро расидани фасли мусоиди сол, корҳои сохтмонӣ дар тамоми шаҳру ноҳияҳои вилоят суръати бештар гирифтанд. сохтмончиён кӯшиш доранд, ки ҳар як иншоот бо сифати баланд ва мутобиқ ба талаботи меъёрҳои муосири сохтмон бунёд гардида, дар муҳлати муайяншуда мавриди истифода қарор дода шавад. бо анҷоми корҳои созандагиву бунёдкорӣ ва мавриди истифода қарор гирифтани иншооти нав, симои шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон бозам зеботар гардида, барои беҳтар намудани сатҳу сифати зиндагии сокинон, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва рушди иқтисодиву иҷтимоии минтақа заминаи мусоид фароҳам меояд. бо ҳамин дастовардҳои арзандаи меҳнатии сокинони вилоят, ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро дар сатҳи баланди сиёсиву оммавӣ истиқбол хоҳанд гирифт. Моҳираи Тоҳир, Муборакшои Рустам, вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон. Ахбор. илова ба ҳамин мавзӯъ, роҳҳои замонавӣ на танҳо воситаи пайванди шаҳру деҳот, балки омили муҳими рушди иқтисодиву иҷтимоӣ ва беҳтар гардидани сатҳи зиндагии мардум мебошанд. бо татбиқи корҳои навсозии роҳҳои автомобилгарди ёбон ва дад-норак боз як қадами устувор дар самти ободонӣ, таҳкими инфрасохтор ва рушди минтақа гузошта мешавад. мавзӯъро Исмоили соҳибназариён идома медиҳад. роҳҳо пайвандгари дилҳо ва омили муҳими рушди иқтисодиву иҷтимоӣ ҳар як минтақа ба ҳисоб меравад. маҳз бо ҳамин ҳадаф имрӯзҳо дар ноҳияи Ёвон корҳои ободониву созандагӣ бахусус дар самти бунёду навсозии роҳҳои автомобилгард бо маром идома дошта, бо дастгирии мақомоти маҳаллӣ ва саҳмгузории соҳибкорони ватандӯст иқдомҳои созанда яке паси дигар амалӣ мешаванд. роҳсозӣ ҳамчун анъанаи неки ободонӣ зери ҳамин мафҳум имрӯзҳо дар якчанд минтақаҳои ноҳия корҳои аз навсозии роҳҳои мошингард бо маром идома доранд. дар ҳамин замина ба корҳои навсозии роҳи автомобилгарди масири Ёвон, Ваҳдат, Норак, ки яке аз роҳҳои муҳими дорои аҳамияти иқтисодиву иҷтимоӣ маҳсуб меёбад, оғоз гардид. тибқи иттилои масъулин, татбиқи чунин иқдомҳои созанда самараи бевоситаи сиёсати бунёдкоронаву созандаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мебошад. бо роҳнамоиву ҳидоятҳои пайвастаи сарвари давлат имрӯз дар тамоми гӯшаву канори мамлакат аз ҷумла дар ноҳияи Ёвон корҳои ободониву созандагӣ вусъати тоза гирифта, баҳри боз ҳам беҳтар намудани сатҳу сифати зиндагии мардум ва рушди инфрасохтори муосир тадбирҳои муассир амалӣ мегарданд. қобили зикр аст, ки корҳои роҳсозӣ дар ин масир бо саҳми соҳибкори маҳаллии ватандӯст Акбар Асадулло амалӣ гардида, ин иқдом ҳамчун намунаи равшани ҳамкории судманди давлат ва бахши хусусӣ арзёбӣ мешавад. тавре масъулин иброз доштанд, рушди шабакаи роҳҳои автомобилгард яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати давлат ба ҳисоб меравад, ки имрӯз дар ноҳияи Ёвон татбиқ гардида истодааст. зеро роҳҳои ҷавобгӯ ба талаботи замон на танҳо ҳаракати бехатару бемамонияти воситаҳои нақлиётро таъмин менамояд, балки барои рушди иқтисод, тавсеяи тиҷорат, беҳтар гардидани хизматрасонӣ ва таҳкими робитаҳои байни шаҳру ноҳияҳо ва дигар минтақаҳо низ заминаи устувор фароҳам меорад. ғуломов Акбарҷон тасмим гирифтанд, ки ҳамин роҳ бо аз навсозӣ карданд. мо бисёр миннатдорем, барое ки ин роҳ солиёни дароз дар ҳамин ҷо хизмат мекард, лекин дар ҳолати ногувор қарор дошт. имрӯз мо дида истодем, ки масалан аз як қисмати роҳ аллакай масалан босозӣ карда истоданд. мо аз ҳамин роҳбарони ноҳия беҳад миннатдор ҳастем, ки ҳамин корро тасмим гирифтанд барои ҳамин
راه تعمیر کردنش. راهی ماشینگردی یاوان وحدت نورک که به شاهراه بین المللی دوشنبه کولاب خاروخ پیوست می شود اهمیت مهم استراتژی داشته همه روزه صدها واسطه نقلیات از آن استفاده می برند. در دایره این لایحه راه به طلبات معاصر مطابق گردانیده شده کارهای مستحکمسازی ته‌کرسی هموارکنی و منفرشکنی پوره آن با استفاده از تکنیک و تجهیزات زمانوی و رعایت معیارهای صحوی انجام داده می شوند. تاکید گردید که سهم صاحبکاران ناحیه در تطبیق چنین لایحه‌های مهم اجتماعی بازگوی حس بلند مسئولیت شناسی و تندرستی و جانبداری از سیاست سازنده دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان به حساب می رود. مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه یاوان در دایره نقشه‌های رشد اجتماعی و اقتصادی و آمادگی به تجلیل 35 سالگی استقلال دولتی کارهای آبادانی و بنیادکاری را با مرام ادامه داده جلب صاحبکاران و شریکان رشد را به تطبیق لایحه‌های مهم انفراساختاری یکی از سمت‌های اساسی فعالیت خود قرار داده است. با انجام کارهای نوسازی این راه حرکت واسطه‌های نقلیات آسان و بخطر گردیده سطح خدمترسانی نقلیاتی رابطه‌های اقتصادی و اجتماعی و امکانیت‌های رشد صاحبکاری و سیاحت در منطقه باز هم بهتر خواهد شد. امروز ناحیه یاوان با شرافت فضای صلح و ثبات سیاست سازنده دولت و زحمت ساکنان وطندوست به میدان کارهای بزرگ بنیادکاری تبدیل یافته هر یک اقدام سازنده نشانه روشن پیشرفت و آبادی دیار و سهم ارزنده مردم در رشد تاجیکستان صاحب استقلال می باشد. در ناحیه رشت جهتی آمادگی‌ها با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی 5 انشاءات مهم اجتماعی و خدمترسانی مورد استفاده قرار داده شد. گزارش همکارانمان. در ناحیه رشت با انجام کارهای ساختمانی مرحله به مرحله دهها انشاءات تعینات خوجگی خلق مورد بهره برداری قرار گرفته ایستاده است. از جمله در دهه زرنگک جماعت دهات هیجبورک نقطه چاه عمودی آب نوشاکی برای تامین اهالی با آب تازه آشامیدنی به استفاده داده شد. دهه زرنگک سال گذشته در پرتو دستور و سفارش‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای اهالی از آفت طبیعی ضرر دیده بنیاد شده است. این است که بهره تامین اهالی با آب نوشاکی در همکاری با شریکان رشد ساختمان چاه عمودی بنیاد گردیده با نصب خطهای آب و دیگر کارهای پیش بینی شده انشاءات به استفاده داده شد. در رسم افتتاح انشاءات مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه رشت تاکید داشتند که بنیاد و مورد استفاده قرار گرفتن دهها انشاءات ثمره سیاست سازنده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بوده. در پرتو دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان جهت سزاوار استقبال گرفتن جشن بزرگ 35 سالگی استقلال دولتی عملی شده ایستادند. گفته شد که بنیاد انشاءات اجتماعی و خدمترسانی به بهتر گردن سطح زندگی اهالی، تامین ساکنان با خدمترسانی‌های باصفت و رشد انفراساختاری دهات مساعدت نموده در آبادی و پیشرفت ناحیه نقشی مهم خواهد گذاشت. در دهه نیمچه که جماعت دهات جعفر باشد در روند کارهای سازندگی و آبادانی از حساب صاحبکار محلی مرکز سودای مال‌های نیاز مردم بنیاد گردید. مردم ناحیه رشت با روحیه بلند وطن‌دوستی و مهنتی سازنده کارهای آبادانی و بنیادکاری را ادامه داده برای استقبال ارزنده جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان سهم خود را می‌گذارند. در برابر حفظ و آموزش یادگاری‌های تاریخی در گوشه و کنار تاجیکستان ده‌ها موضع‌های باستانی وجود دارند که هنوز تمام اسرار خود را آشکار نکردند. یکی از چنین یادگاری‌ها قلندر تپه در دهات لایق شیرالی شهر پنجکن میباشد. امروزا باستانشناسان در این موضع کارهای تحقیقاتی انجام داده با بازیافت‌های جالب علمی دست یافتند. شرح بیشتر در تهیه دلیر بازار. شهر باستانی پنجکند از جمله منطقه‌های نادر تاریخی و فرهنگی تاجیکستان به شمار رفته. در حدود آن صدها یادگاری باستانشناسی موجود است. به اطلاع متخصصان امروز در حدود شهر 295 یادگاری باستانشناسی به قید گرفته شده است که هر کدام آنها صحیفه‌های مهم تاریخ خلق تاجیک را در خود نگاه می‌دارند. با وجود این نه همه یادگاری‌های تاریخی به طور کافی آموخته شدند. از این رو عالمان و باستانشناسان پیوسته برای تحقیق موضع‌های کم آموخته شده
тадбир меандешанд. айни замон экспедитсияи бостоншиносии осорхонаи ҷумҳуриявии таърихию кишваршиносӣ ба номи абу абдулло рудакӣ дар ёдгории қаландартепа воқеъ дар қисмати шимолии деҳаи мазори шарифи деҳоти лоиқ шералӣ корҳои таҳқиқотӣ анҷом медиҳад. имрӯз муассисаи давлатии осорхонаи ҷумҳуриявии таърихию кишваршиносӣ ба номи абу абдулло рудакӣ шаҳри панҷакент корҳои ҳафриётӣ дар қаландартепа гузаронида истодаем. қаландартепа дар масофаи тақрибан 25 километр ҷанубу шарқи шаҳри панҷакент ҷойгир буда дар болои теппаи табиӣ бунёд шудааст ки аз ҷануб ба шимол тӯл кашидааст. ёдгорӣ аз чанд теппачаи пайдарпай иборат буда масоҳати умумии он наздики 3 гектарро ташкил медиҳад. мутахассисон мегӯянд ки мавқеи ҷойгиршавии деҳкада барои сокинони давраҳои гузашта бисёр мувофиқ буда аз сатҳи атроф даҳҳо метр баландтар қарор дорад. ин хусусият имконият медиҳад ки аҳолии муҳити зисти худро аз хатарҳои эҳтимолӣ ҳифз намоянд. деҳкадаи қаландартепа аввалин бор соли 1947 ба илм ворид карда шудааст. аммо то ҳол дар ин мавзеъ тадқиқотҳои бостоншиносӣ гузаронида нашуда буданд. имсол корҳои мо дар 3 объект гузаронида шуд. дар объекти аввал мо 2 ҳуҷра ва 1 айвонро кофтем ки онро мо ҳамчун дидбонгоҳ муаррифӣ менамоем ва дар объекти 2 мо як қисми толори бузургро ҳафорӣ намудем ва дар девори ҳамин толор деворҳояш бо ранги сурх ва кабуд оро дода шуда буданд. дар асоси пажӯҳишҳои олимон муайян шудааст ки қаландартепа ба давраҳои гуногуни таърихӣ аз ҷумла асрҳои 5-12 мансуб мебошад. экспедитсияи имсола корҳои иктишофиро аз охири моҳи май оғоз намуда имрӯзҳо таҳқиқот дар чанд қитъаи алоҳида идома дорад. дар ҷараёни кофткои бостоншиносии олимон тавонистанд 2 ҳуҷраи истиқоматӣ ва 1 айвонро ошкор намоянд. ҳамчунин дар қидаи дигари тадқиқот қисми 1 ҳуҷраи калон пайдо гардидааст ки деворҳои он бо ранги сурх оро дода шуданд. ба гуфтаи бостоншиносон чунин усули ороиши деворҳо барои омӯзиши фарҳанг ва сатҳи зиндагии аҳолии он давра аҳамияти калон дорад. аз ҷумлаи бозёфтҳои ҷолиби илмӣ зарфҳои гуногуни сафолӣ, дегу хумҳо, каланчаи оҳанин, қисмҳои камарбанд, гӯшвор ва тангаҳои қадимӣ мебошанд. ба таъкиди мутахассисон омӯзиши пешагии бозёфтҳо нишон медиҳад ки қисми зиёди онҳо ба асри 8 милодӣ тааллуқ доранд. ҳамин тавр таҳқиқоти бостоншиносӣ дар қаландартепа на танҳо барои кашфи бозёфтҳои нав балки барои бозсозии саҳифаҳои муҳими таърихи халқи тоҷик аҳамияти хоса дорад. далери бозор, хаём ҷуразода, шаҳри панҷакент, ахбор. дар саҳифаи навбатӣ ҳамкорамон раҳматшои обид шуморо бо рӯйдодҳои варзиш осно месозад. таваҷҷӯҳ намоед. ба таваҷҷӯҳи мухлисони сершумори футбол, пас аз натиҷагирӣ 10 бозии даври якшонзаниҳои ҷоми ҷаҳони футбол 2026 ки аз 29 июн то 2 июл дар 3 кишвар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Канада ва Мексика доир гардид, 10 дастаи иштироккунандаи 8-1 финалӣ муайян шуданд. тимҳои миллии Канада, Бразилия, Парагвай, Марокаш, Норвегия, Фаронса, Мексика, Англия, Белгия ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ки дар даври якшонзаниҳои рақибон дар бозӣ бо натиҷаи 2-1 бо ғалабаи мунтахаби Португалия ҷамъбаст гардид. қисми аввали бозӣ бенатиҷа анҷом ёфт буд. Гансел Рамуш аз тими Португалия дар вақти иловагии 90 ҷамъи 4 фарҷоми бозӣ хорватиҳо боз дақиқаҳои охири бозӣ боз 1-1 ҳаштфиналӣ гардид. дар шаҳри Ванковер вохӯрии 16 финалӣ чемпионати ҷаҳон. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии ахбор. сарбаланду хонаобод бошед. бо мо бимонед.